October ni somni le pani zirtop ni ania INP mizo channel clear tu te chibai ule nimen chonudar ni le minute somni vel khan hakha khopuya ruwa zung workshop na thok mek mi pali le thlan mola thlan siam mek mithen khachu terrorist sipai ten manin hakha atanga than tlang lam kal na konga in phenna nan hruai ni in na chin journal chuan soya malama min kal tira sipai somnga zet kan hnunga ankal ti in heng mi te hian an soile ani ati an mi man tak te chukut hnung khir sakin ti mit lam kalna chinduin star dor omna thleng an hruaya konglaka an soi sapa boka an silai kom te in an chua chutianga an soi sak hnu chuan nimin tlai dar nga le chan ve vel khan an chua le ta ani tun hnaya terrorist sipai hakha khopuya lu ta kha motor somli vela khan motor chuang tam zok chu sipai tak tak ni lovin an nu puite le an fa te ni in mithen khat chuan an soi hloma an lo mu chian nu an soi te poni mai theya hetianga ni tak tak chuan sipai pa ngai hi chu zathum pon tling thei lo hrim ni in an ngaya chu wangin an lan dan a hian an hlo om nep viau mai thei an ti hakha khopuya tangin than tlang laman pan ngei don ti hriat sa ania hakha atanga than tlang in kar kal na hi kongpui pakhat chi a oma kongchan ve la ti mit lei an ti chu CNF CNA le CDF te chuan an bom cheta nge ya terrorist sipai te hi chu ke ngota an kalangai don ani an chawna sa to mai sia an hlo om nep le zuala be sei om hle tin voin khan social media then khata mindat CDF te hakha lampana an kalmek live video mu tur om boka kaleme ulama tanga chau terrorist motor som paruk zet chu ti chiat ani to a tuna motor som thum chuang le tank ala om boka hakha atangin than tlang laman panzel don nia alana wangin le hetia chin state ramlai lia terrorist anin chop bel tak chiama wangin mindat CDF te chuan an pui vele don ni ina langa boru ka that chau e be sei teng u voin chomadar som chauvel khan terrorist lam helicopter chu hakha khopui rungtlang camp atlo le tangei maya thla aral don ta a sipai le an lam tang te hlo tur poisa thon nge sipaya chop bel nge ni don ni enge ati ti tu manan soi thei mai lo Sakain region ayado township huam chunga PDF camp pakhat chu October ni somni le pani tukin khan terrorist sipai lamin an valak sak nia soyani report petuin hetiang hian soya motor nenan kala khomithen khat kongko mu tuata nan man boka kem omna ko mu turin an hruayani an man zinga then khat chu an tlan chuak thei hlo maya midang aza ve le ro an tlan chuak thei ta lo keini ero thi le hliam om lo te in kan tol son thei maya terrorist lam hian kema hian engma lak turan mu chuang lowang mase nakina chuan ral thuam chu zat kan lak sakti in dot bokan soile nge yang ati chutia PDF ke manwa no dar nu chuan terrorist te chuan a che vela khomi te an rok chhun zom boka an rang ka chak te bike le poisa fai noi riat chuang motor pakhat nen an chu sak ne soini in thalai te smartphone enge mozat an lak sak bok heng PDF kem vabeya khuwa rok tu te hi an hong lam chu ayado township kantung sin khodaya bom ne na lambun an ni ve ta thunga terrorist sipai som chuang in hliam an tur ngeya thi te po an oman rin thu PDF lam chuan an soi mongjwa le ayado inkar hi thile dam thuwa chaulo chuan tu manzo ri lo turin mongjwa le PDF dang in kop te chuan voin khan hriat tir na thu an chua non le ani a muna om sipai kuta ta tlan chuak theiten khitit media nena voin khan report an pevele ta a ayado le khin u township huam chunga khotelama tukin khan terrorist sipayan chena sa hle maya civil mi te po PDF in ni ti in an kap hlum mai zel ni in an soi khin u township chunga ba u khwa inpat khwa madong la khwa te po lutin civil mi an mana an soi sana sa hle ni ba u khwa hian civil mi pahni an kap hluma tual cher silayan man ni in anin soibok antia
in pat khuwa poral thua man la ni in terrorist lam chuan an soi boka madong hla le madong chi khuwa lutin civil mi pathum an kap hlum bok ni in report petu pakhat chuan a soi ani ayado township huam chunga kho pakhata october ni som ni zan lai vel khan in nga alo kang vek to a tin october ni som ni le pakhat nimin tlai dar thum vel khan ayado township ong ta kung khobula maitel tower chu tu te ne mo an lo bom che to bok paku region tlak lam pi khopui dam doi in kalna traffic point bula check gate duty te chu nizandar sari vel khan boma voman nia terrorist sipai pahni an thia midang paruk aya tlem lovin hliam na tak takan tuar hlom bok he bom puak hi pi khopuya pdf PUGF anti ten an malak na ani thu an soi moon state chai mayo township yan mi ong venga an veng lal in chu chai mayo pdf ten an bom vele boka te din chut program zo vele terrorist lam tan na thok ho zong zong veng lal chenin in bang vek to turani ti in warning an pe ni ti an soi lekha an chuangal boka warning an pek ni atanga tun thla chung hian chai mayo township huam chunga khosomli le pasari aveng lal zong zong tele sipai opna hnuaya na thok tu te chu in bang felvek turani anti ani october khato patang chuan sipai lamtang venglal tele dalan te reng reng chu an nun na thuwa le an chung te nun na thuwa engtiang po in thil thalo lo thleng sela an vui vai theilowang an tibok ni in tanlwin khet news chuan voin kha na soi the way watch in a soidan chuan tanin tari region the way district of 2 ungingi ong anti chu october ni som ni le pani tukin dariat le chan ve vel khan tu te ne mo an kap hlum ani hi tukin khan thingpui dor ma a motor bula an kap hlum ani ungingi ong hi district officer na chel tura terrorist lamin an ruat ta kania hetiang hian a thi pha ta ni tu te pol malak na nge ti soyala omlo the way district long lung township huam chunga panale khuwa hi NLD thlop tu khuwa an nia heiwang hian emoni piuso tri lam hian an mumo riaw aniang tukin dariat le chan ve vel tho khan piuso tri pol member nia ngai civil thuama in thuam pol pakhat chuan panale khuwa thingpui dora silayan tong pong ka a mi pakhat chu hmuna thinga la midang pakhat chu damdoi in an panpui hnu in a thi vele bok thita te hi kuni ni le u ong min tin te an nia midang pan in hliaman tuar bokani the way district yi phiu township NLD office kot pal chunga tu lubung nge ti hriat lo alo in tara arap om hle don ani hei hi terrorist lam point an en nge ya ma se an chui chian lo ba ka an la son du ta chuang lo ni in a hmuna om te chuan an soi mi veiwa kan om lo la yin tu te nemo an ron tar ta a tukin khuwa lo war vel khan helai bul hnaya om te chuan an hreve ta chawani lubung antar noya chuan the way guerrilla revolutionary anti pol te malak na ni om takaziak mi puilamin an oi thei tur thuzia ka om ni in an soi boka helai vela khosa papakhat chuan mi puiten PDF chunga rin na an nga lo nan terrorist sipai lamin an ti ani arin thua soi DGRF the way PDF lam chuan tun thleng hi chuan an malak na chanchin mi puyan hriat ti renga voina helai muna lubung lo intar chungchanga ero tute malak na nge ti hriat tura lo om lovani kan soi to ang khan october ni som ni khan be khopuya NLD office beyani a atuk nimin october ni som ni le pakhat khan the way NLD office be anile bok yi phiu township wet chong khuwa pakhat chu terrorist sipai ten an kap hlum le ni in voin khan an soi boka an ka hlum hnu hian an tual laya aruangan da kir le ta nia soyani october ni som nia dalan umu heng an da that hnu khan wet chong khuwa hian terrorist an rang hle maya wet chong le khamong chong mi puitling po lanilo mi panga an man to a chumi hnu nizan khan wet chong khuwa terrorist te chu lut le in dar som vel khan kum som sari chuang ni to
u chi tein an ti chu an man ta a mita mutu te nan soidanin u chi tein chu an ke ya hliam tuar nge ani kum heti zat ni to ma nia pon po chuak wak ngai to lo chunga hetianga thilan ti hi hria thiam har hle ni ti chuan tukin khan a ruang la turin a chung te an hriat tir ngal tamaya a chung te chuan an hlo ema wangin an langam ta chuang lova ti chuan voin chhun lai vel khan terrorist lam chuan a ruang chu an kota an va pai tamai ni in an soya u chi ting chu voin khan an vui liam ngalani Mandalay khopuya PDF camp an beina khan an hruai tu thi ni in voin khan an soi Mandalay PDF Special Force MSTF te tombuk pakhat khopui chunga tanga hlalutuk lova omchu dalan tuwe moina report awangin terrorist sipai zale somriat vel thok chuaken October ni som paruk tlaidar li vel khan an valu chila PDF lam chuan lo be ve mayan ril ruk deuh na a an omna hnai vaya khuaten an tuar lu tukang ti an hlo thona wangin an kian san le ta zo kani chutia an kian san nu chuan PDF hruai tu te zinga pakhat takhin BB an ti mai kungingi phiu chu chin hriat lovina omta a aboral tak thu voin khan MSTF lam chuan chiang takin an soita ani Mandalay region Wanduin township huam chunga tamakan venglal umong luin le athian pa kunan win chu nimin October ni somni le pakhat khan tu ti hriat lovin an lo kap hlum ni in voin khan DVB chuan a soibok tin Sakain region Salinchi township phong kata khua dalan lar tak niangai ku chonain lin po voin October ni somni le pani chomadar som pakhat vel khan ka hlum ani boka ani po hi sipai lama tang ru ta demonstration nei tu te le NLD mi le sa te chu an in hal saka lo vo thin tu ni in an soi phong kata khuwa hian October ni som pariat khan tu ti hriat lo ten mai thai in an lo hal sak to ni kha rengun khopui chunga mi tam tak point power bill chung changa om ngai nan hre to lo ani ber thaliam ta lama tang khan terrorist lam chuan electric bill pek tur thu an chua mi tam tak chuan an pe chuang lem hlei lova voin lama po township then khata electric bill pek hun ni nung ber an ti nia pelo te chuan power an nei to lo tur thu soin an aw le lo maya heti lai hian township sang PDF te chuan tu man electric bill in pe tur ani lo an lo ti ve boka bill khon tu te warning an pe boka chutiang kara chon mi pui an khosa ni a thoven lo thlak hle do na ni voin October ni somni le pani chun khan terrorist lam chuan bill pelo in then khatchu an electric hrui an phel sakni in an soya le lama chuan tukin lam te khan in sing le hlaing township lama power office lama bomalo puak ve boka in sing ba ka tin kan chun le chi min dain township lama po mi pui te chu bill pe turan nor ni in hun bitiam an ruat chunga an pek lo chuan power an nei to lo mayang tia warning an tok hlom KIA Brigade 2 thu nei na huam chunga tanain le shinbuyan inkar kongpui dung om la jabum le tarung kho inkara KIA nam sipai te le terrorist te anin kap na sale hleya terrorist laman thi nem le hle ni in voin khan kachin news group chuan soya tukin dariat vel khan terrorist sipai som nga vel chu la jabum lampanin ke inan kala la jabum kho chak loka om dakhan kha khodaya KIA nam sipai ten lo changin bom voi ni aya tam an che nan ni in lajabum khomi papakhat chuan kachin news group ne na asoyani ati an hliam awanga an out thom te po kan hrepa a engzat nge thi ti ero kan la hre chiang thei mai lo ati ani heng terrorist sipai te hi tukin war ma deuh khan tanain khu atangin singlong kholam panin an chuaka an veiwa na kong dunga civil mi te ran te po an chil hlum nok mai ni in an soya la jabum che vela hian terrorist sipai then khat an la ommek ne soi ani bok atu te po hian tranla in position an siam mek ni in alanga nakin reilo te chuan anin kap le na sahle inarin om ti in kachin news group chuan thil om dan a comment zui boka kachin news group in a soi nu anakin dewa
nabung dat kasa media chuan tukina thil thleng hi a soi vele a soi dan chuan terrorist te hi an zawai deuh thoin an thi ani atia a soi nu nung zo ka nia adik zok ngei na rin oma terrorist sipai hi atlem bera somli chuang chu an thi nge ya nga yela KIA lamin data chiang zo kan ron soi huna kan soi non le don nia mani october ni somnia ken iuram chan huam chung tupalaya district winji township khukhan khole tan phaya kho inkara KNLA nam sipai battalion rukna tele terrorist sipai te nin ka pa khametum khanan commander telin mi pasari an thia heng sipai khalaya zanhi somret le pathum na an ho tu battalion commander tanwin tun hi rong deuh mayania september ni somni le panga po khan winji township huam chunga lutin civil mi te ari grab na sa hle to ani heng sipai thita te ruang lak chungchanga le lamanin beron mek nia soi ani zeta ruang la turin sipai dangpo anin do na hunan thleng to nia soi ani boka ma se chunglam thupe kan don danin heng sipai pasari te hi an thina huna phum turan ni thu an soya chutianga thupe kan don vele chung sipai te ruang chu bol hlo an fun thin na polythene dum lian puya funin tan phiu zaya thlan mol hmuna anwa pai tamai ni soyani Karenni state demosu khopui tlak lama buddhist puithiam te omna a terrorist sipai te chu october ni somni le pakhat ni zandariat vela tangkhan Karenni people defense force KNDF 10 an kapa dar karchan vevel anin kapa terrorist lam thi le hliam turan om thuan soi KNDF battalion som pakwana te chu tuma thi le hliam om lovin an tol kir le ani heng buddhist puithiam te omna monastery lama inkul terrorist sipai te hian chhun le zanti po oblovin civil mi te omna lama ral thuam lian an kap fo maya chu wanga va beita an ni thuan soi KNU lamin voina an soidan chuan brigade 6 ramchan Kokarei township miu hong khuwa KNLA nam sipai te le terrorist sipai te october ni som paruk le ni som pariat ni te khan anin kapa terrorist lammi pakwa an thia midang somin hliam an tuar bok hei hi voin lama an update ani october ni som paruk tuk dariat pel fel khan terrorist lama tangin an battalion commander 99 luin hovin khamaya zanga somnga le paruk na le zanga le somruk na tangin sipai zale somli an thoka chung te chu KNLA brigade 6 noya battalion som pariat na le somni le pasari na sipai ten an lo kap ta a dar karchan vevel anin kap ani october ni som paruk tu ka anin dauna hian terrorist lammi pali an thia palidangin hliam an tuar boka october ni som pariat ni khan 99 luina kai roi sipai te tho chu miu hong kho che vela veiwakin a in ka pate ngai bok anin kap le a hemini hi chuan minute somli zet anin kap ani ti chuan terrorist lammi panga an thia midang parukin hliam an tuar le bok battalion commander 99 luina ho te hian mongma khuwa dor pakhat an hal chiat sakni in KNU lam chuan an soi bok ani Karenni army ten an soidan chuan october ni somni le pakhat ni zan khan terrorist sipai te le KNDF le KA tangkop te chu voili lai mayan lo in kap vele a ni zana anin dona terrorist lammi somni chuang an thi ni in an soi Fruso township huam chung thale khuwa chu pin kung le nan phe kholama in kap an ni a bom mangin an beideu berni in KNDF spokesperson chuan soi a soidan chuan sipai motor pathum an lo bom na terrorist sipai somni le paruk an thia midang hi somthum le somli inkar vel chuan hliam an tur ngei bokang atiani nizana an lo be te hi an mani terrorist sipai terrason petur le sipai chopbel turakal te an ni thu soi bok tin nizandar sari vel khan dimosu police camp bula Karenni army lamin sipai ho drone an ka thlak sak boka chotia an drone an ka thlak nu chuan terrorist lam chuan ral thuam lian nen silai nen an kap na sata hle ni in an soi bok ani ti chuan voin nia kachin lam le karen lam te terin terrorist sipai somruk chuang zet an thi ni akan ngai don nia
nimin October ni som pakua khan US in Myanmar Terrorist Council a hrem na tur Burma Act 2021 chu ngor le zuala kalpuya ni ngei theinan US Advocacy Coalition for Myanmar USACM palai pathum ten US Parliament palai pathum an vakoma an vakom te chu Senator Ben Cardin Steny Hoyer le Senator Jim Inhofe ten nia USACM lam chuan Burma Act 2021 lo om theinana mala tu ber Senator Cardin chunga lom thu te soin he Terrorist Council hrem na dan hi engtiang takin ngen kalpuyang ti te an soi hovani AAPP laminan soidan chuan Terrorist Council thuni na ponglak nuwa sual na neilo civil mi nun na chan to zong hi mi sangkhat le zale somret le pathum an tlingta a an chin chia theidan a hian thizat diktak hi an tam viau thei boka tun thleng hian an man to hi sang kwa le zale som pathum ni in chung zinga sang sari le somthum pakhat te chu khen be me kan nia an khen be zinga zathum le pali te chu tan in atang tura an chung thurel sakto te an ne voin chonudar khatvel khan rengun khopui kan boza peng pakhat chu mi tu ti hriat lo te nan rok le tange ngeya kongka khartirin security te po kutan thlak hial ni in an soya sum la chuak tura lo om ve te phone chenin an lak saka sum hi noi sang thum velan la ni an soya hei hi keini chuana dik chi empty kan confirm thei mai lova thamha sa khan rengun le mun then khata beng panga vel rok ani to boka ram buai na kentel ania an hlok le view mai thei ani ole tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chu khati zong khania atop thlenga min thlir sak le wangin inza chunga kan loma kan channel himin lo thlir sak zel don nia